kublejan media piwaro, te hakani ke video kwa open snyao chapi, wa Chah Suspended namo Chah pendam kre u Dr. Chipor, hadin wa pynemkaam bakla u yaki Kyntien u Menteri Hedo kari, u Narendra Modi. Hawa kamte ki yiki ki Kyntien u Menteri Hedo kari, wa pynemkaam bakla u di u Dr. Wei kamon pynemkaam bakla uki, te ton pat iya kani ke video hadu wakut, kanang wayo tip iya wasakhet, te chwa usdangi, hamda mu ye subscribe your new channel, kanang wayo pten cho piu yo yiki video tame te ton sdangi. Hadin wada viral kawi ka advertisement yung uwi u Dr. Hai wada pynemkaam u daki Kyntien wa kalam u Menteri Hedo kari, da Chah pendam kre no u khatsan sngi, te ki yiki ki Kyntien, te ton pa i chakmat. Ki Kyntien wa pynemkaam bakla u di u Dr. To ki Kyntien wa yo yero bhada ki wa bon, ki Kyntien wa kalam u Menteri Hedo, he yeto wa khang ya ka nei kai cha Pakistan, hadin wa dep ijia hapahalgam. Wei ki Kyntien to, blood and water cannot flow together. Iwa mud, ka Pakistan da penyap, penmenso penmensnam ko yaki nong India ha iwa jia hapahalgam, kamte, ke India da pendu ko ya ka Pakistan, nei bha Islam wa ka mye ki ukai chirup. Namo, hadin wada de penyap penmenso penmensnam ki yaki nong India, mye iu ay yaki le hejo ipor, kamte da blood and water cannot flow together. Te kamon pynemkaam bakla uti u Dr. yakini ki Kyntien. Uti u Dr. da pynemkaam bakla u yikiti ki Kyntien, hewo advertise ya ka klinik yung iwa da chna u yo promote namo yo customer chibon. They were thought, blood and water cannot flow together. So if you see blood in your urine, immediately consult a urologist, it may be serious. Iwa mut, isnam waka ki ukai hejo ipor, kamte, lada yu piwa ensnam ha ichung, phone doctor wot smat, nei bha ye uman iwa serious bha, namo iwa ma bha. Uti u Dr. to uwana Chhattisgarh, uwada tip pertuikam u Dr. Shivendra Singh Tiwari, wei kati ke klinik yung ole to kawa ha Chhattisgarh hi. Ladaya kelam wan i wakirensan social media, da bon bha ki wayaro, yerukom advertise uti u Dr. yakati ke klinik yung day wa pynemkaam, yikite ki Kyntien haka medical twist. Uwi niki wa komen hajrong ketika advertisement yung uti u Dr. da kopsar uni u Dr. da pure MBBS u daylang waka MBA ha marketing. DM le wa komen day wa moke pi choka, iwa mud, memu pensep ay u yaka kabuksiar. Sa uwi wanda when you use 100% of your brain, mud, manda pynemkaam iya ijabe yung i 6%. Tekiti ki wa pure oto ki comment na social media, tang wa hejing sakyan, mto u pynemkaam bakla yikiti ki Kyntien, nei bha kiti ki Kyntien to ki wa enjing mud, wei ki wa yo yaro bhada ki wa bon. Hejo ipor, ka SSIMS Shri Shankar Acharya Institute of Medical Science le, de order ka wo suspend ya uni u Dr. Katsansngi, nei bha iti pynemkaam u yikiti ki Kyntien, yo advertise ya klinik yung to iwam ye upadiang. Te du kini don hiye subscribe, like, we share ye ki video. Khub le chipon.